Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo ritugezeho nonanga mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025. Itangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ndavuga Nyarugenge, Gicukiro ndetse na Gasabo. Polisi rero yatangaje ko mu gihe isiganwa ry'amagare rizaba riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga Tour du Rwanda izahuza isi, imihanda imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali izaba ifunze. Bongera kwibutsa abatwara amakamyo cyangwa abashoferi b'amakamyo baba bari guturuka mu bihugu bitandukanye mu Burundi, Tanzania ndetse na Uganda. Bivuze ko amakamyo azajya agenda mu masaha ya nimugoroba kubera ko imihanda izaba ifunze kubera isiganwa ry'amaguru rizaba riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nguko rero reka twongere tugaruke ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko wifashishije icyogajuru satellite kureba inyubako ziri kuzamurwa mu mujyi wa Kigali. Hari inyubako ziri kuzamurwa ariko zidafite ibyangombwa byuzuye. Bavuga yuko izi nyubako zigera ku 1,055 ubwo izi nyubako zizasenwa mu gihe ba nyirazo badashatse ibyangombwa hakiri kare, ndetse n'integuza babahereje kugira ngo izi nzu zabo batazazisenya. Ni incamake y'amakuru. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kono muyobora wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyimujye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ndavuga Nyarugenge, Gicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yagaragaje ko mu gihe isiganwa ry'amagare rizaba riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, imihanda imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali izaba ifunze. Ubwo polisi yongera kwibutsa abashoferi batwara amakamyo ko ingendo zabo zizajya zikorwa nijoro kugira ngo bitazagira icyo byangiza ku ino Tour y'u Rwanda izabera mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuga yuko iyi Tour y'u Rwanda izaba ihuriyemo mu bihugu bitandukanye. Bivuze yuko rero championnat y'isiganwa ry'amagare ndetse y'isi iri ku rwego rw'isi izaba iri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo nabyo turaza kubigarukaho. Ese ibihugu bizitabira ino championnat y'isiganwa ry'amagare ni ibihe? Ese abakinnyi nabahe? Byose ndaza kubibanyuriramo mbibabwire. Reka nukanongere nkomereze ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko wifashishije icyogajuru satellite hari inyubako ziri kuzamurwa mu mujyi wa Kigali zitemewe n'amategeko. Ubwo izi nzu zigera ku 1,000 izi nzu rero bakaba bazazisenya bitewe nuko ba nyirazo bagiye baka ibyangombwa byo gusana bikarangira bashenye bakikubitiramo imitamenwa. Nk'urugero, wa mbere yatse icyangombwa cyo kuvugurura inzu yiwe birangira ahise akubitamo etaje igeretse inshuro 5, mu gihe undi yatse icyangombwa cyo kubaka toilette birangira yiyubakiye cadastre. Bivuga uko rero ibingibi ari ukunyuranya n'amategeko cyangwa ari ugushaka kunyereza amafaranga kugira ngo ariko bavuga yuko mu nzego z'ibanze kugira ngo izi nzu zuzure haba harimo abantu bariye ruswa, kubera ko ntago umuntu akaba yubaka etaje akayirangiza kandi ubuyobozi bumwegereye buhari nawe bwatanga amakuru. Bavuga yuko rero hari bamwe mu nzego z'ibanze barya ruswa, barya amafaranga y'abaturage kugira ngo babemerere kubakwa mu buryo butemewe n'amategeko. Bivuze ko rero ba nyirazo nibatatangira gushakisha ibyangombwa hakiri kare, izi nzu bazaza bazisenye kandi nta nteguza. Ni mu gihe rero ubuyobozi cyangwa abayobozi b'imidugudu batangiye gukekwaho icyaha cyo kurya ruswa, ndavuga amafaranga y'abaturage bakubaka izi nzu binyuranyijwe n'amategeko. Rero aba baturage cyangwa aba bayobozi bo mu nzego z'ibanze nibafatwa bazahanwa. Ubugenzacyaha burimo burabakoraho iperereza ndetse na ba nyirizi nzu nabo barimo barabakoraho iperereza. Gusa avuga yuko rero bafite ibyangombwa byo kubaka zino nzu, ariko mu by'ukuri bifashishije icyogajuru satellite kugenzura ikirere cyangwa inyubako ziri kubakwa hano mu mujyi wa Kigali. Bavuga yuko izi nzu bari kubona ko muri system zitarimo. Bisobanuye ko rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kono muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngiye muri kubana mwana makuru yitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.
nanone polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro bwiganiriza abashoferi abamotari gukoresha umuhanda neza kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mujyi wa Kigali zitateguje. Ibi ngibi rero biradushyira ku itangazo nanone rya NESA, ariko itangazo rya NESA turaza kurigarukaho mu kindi kiganiro. Bivuze ngo reka tubanze kino kiganiro tugisoreze hano kugira ngo tuzanire iri tangazo rya NESA, ndetse turagaruka no ku itangazo rya WASAC n'itangazo rya REG. Murumva yuko dufite akazi kenshi ko gukora. Imana ibarinde, ibahereze umugisha, ibahezagire, ndetse wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Warakoze cyane, uri uw'agaciro. Imana ikurinde ubwo ubuzima buzira umuze amafaranga.